Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Haga jingnyo vote ha Amethi Konstitwensi ha Uttar Pradesh. Tat hadu kasau baji janmit Kyrtong joko Kongres Kishori Lal ulayo lailak khandai punyo hajar sanspa laipu pravot batam hadu shilak khatra hajar sauspa nyopuwe vote ya ka Myntri Sorkar ka bapet ya ka Women and Child Development ka Smriti Irani ka balayo arlak nyopu khandai hajar ndriu punyo vote kuman shia thu hang ni ha ka election ka bala penno ha usnam arajar khat khandai ka Smriti Irani kalayo ya ka jingjop na Amethi Konstitwensi dak ba pendiam yu Kyrtong ka Kongres Rahul Gandhi Kyrtong joko Kongres Ushashi Tharur ulayo lailak sanphulai hajar sanspa khatpra patambyang da khatsan hajar praspa nyob khandai vote yu Kyrtong jangka BJP Rajiv Chandrasekhar ulayo lailak laipunyo hajar Ndriuspa laipu khandai vote haga jingnyo vote ha Faizabad Konstitwensi ha Uttar Pradesh kabade ka Konstitwensi balate ya ka Ram Mandir Awadesh Prasad jangka Samajwadi Party ulayo lailak prapu hajar arspa ripunyo vote batam da arpusaw hajar praspa sanpulai vote yu Kyrtong ka BJP ulalu sing ubalayo lailak sanpunyo hajar sauspa khatsaw vote haga jingnyo vote ha Lucknow Konstitwensi ha Uttar Pradesh Myntri katnat yadari Rajnath Singh udang tamda sanpu prahajar Handriuspa sanpusaw vote yu Kyrtong jaga Samajwadi Party Ravidas Mehrotra ubalayo arlak sanpu khandai hajar sanspa hinyo vote